nna ke nna Malesela Obri Marema gae ke tswa ka mo Mokopane Mahole Zone 1. Mathata ka ke a latelang. Ke na le papa wa madi o ile ra nggodisha ke mo tsebile ka mora mengwaga e 47. Ka mora go papa ko wa ngodishitseng a se papa wa ka wa madi. Jwale ke ile ka ya ko wena ora nthushe a mpere badimong ba gabo empa ka palelwa. Re ile ra ya mo ka ya ona mo wena a fitla mphasetsa ko ga ngwana gage mara bontšha gore ke ga gage. Taba tša ka tša sepele botse a boa mpitla ka motse a ratla mo Mokopane a tlo mphasetsa le abuti wa ka o ke be ke sa mo tsebe. Ya ba gore namilelo tša ka di šara ka no feta. Then from there ka no ema ya gore ke bone gore na nka thušana jwang le bona bašimanyana ba ba ka gae le mosadi wa ka gorena re ka tšwetša bophelo ba rena jwang. Mara bophelo ba rena bile ba bothata kudu fitlhelela le mo e leng gore ngwana mongwe wa ka wa mathomo o ba tsena sekolo mo la TUT mo GP College. O dropile a dira mechanical engineering. The second born wa ngwanyana o tsene TUT a dira internal auditing. Ke gona ke re le letogonyana mo Mr. Price. Then the third born ke moshimane ke Matsobane, yena o no le sa sekolo a ke tsebe bothata ke eng. Ke therele o bole le yena ene wa lwa sala ke timiša le abuti wa gage ka thipa. And then o mongwe wa tlang ka morago bona moshimanyana ena e sa le o monyane. Jwale be kgopela thušo gape mo mabakeng a mešomo ka gore ke kry-ile mošomo mongwe šomo ke na le 3 monthsnyana ntše ke o swere. Jwale be kgopela gore ka gore ke ile ka tla ona moga bolena ke tlo kgopela thušo. Ke ile ka thušega ganyane empa ke ile ka botswa gore no ke kwa ke dulang gona ka gae ka gore a se gaka ke ka ga bommaka ke tswe mo ko nyaka mo nka dulang gona. Mara sa botlhokwa kudu kore ke bona papa wa madi a kgone go mphethela sa gabo. Jwale a sanka ke kgone go mo hwetša since ke tlogile mo ka bo January. So gore ke mo kry-e ka gore ba re ana phone, gore ke mo kry-e tshwanetse ke founele ngwana gage o mongwe then a bolele le yena ke yena tla dumelang gore o gona go ba gona. So ke bona e ba boimanyana go nna gore ke kgone go ya go yena direct ka gore le nka ya straight ko a dulang ke a go tseba nka no kgwetša se gona. Jwale ke mathata ona ntshwenyang ka bophelo ba ka bošara ka dilo tša ka disepelo ka botse.